November ban malam tiabu ngawlan wang pama adau kuhima ma wang peng eti tu ngoi bu piung jada tôi meng phung ngam bu tôi le meng lem tam meng ki sei bu ngawlan adau China tam nang adau kang pra nang ngo bu kada ja wang peng ti ja phai ma ni ngoi bu adau e kang pra ma ngo bu payong cha kia phung ngam bu tôi wang peng 82 ngôi bộ biong da ke leng tam bu chung na se e 10 years jail mangolak chung na se sa jai phai ngi siang a jam no kia fine no e da hado ba biong da toy meng lang bu chung na se kia 1 lakhs nan chung fine no kia cha court lan na kia la kai tam nang ke se bu China tam na anh yêu hado toy meng lang bu hado kang ra da yon thong lo kes menang se ina muini kuima mabu kada ni ngonang se bu hadawu pawe ina November pan malam tiabu ngawlan ni sebupa masuku valley semenpu kacima meni ayong memang ngayang ge se yang ge hadaw yung 1.8 square kilometer nanjung meter hakia ha awan yang ge se bu hadaw China tamnang tawma hangka ngai usi hi wanda hadawma picnic kia kada beli demoi se tau kating tau penep tayang ke siang ke tau iman pembu iman kan ye teng bujung na se atau ngai yang ke siang ke atau ma kia picnic ki tau se beli iman kaya ngai bu se iman nu meng chan ke siang ke siang ba iman ở meng chalaka atau kuima bu atau kongso cemen lan atau jeng sau ma landa iman bay jalak se ibu atau China tamnang tiabu ngawlan lem sebubama Indian Administrative Service IASC bu atau service ma teman naga kata nga dengoi se okbu ngebu atau China tamnang numana men awak tau ngehu buma tau nyana screen mahu atau dan lerak sengna se inang atau ma lotha kata ni ani ba to wa alawlan aki opu semna tamnang tiabu ngawlan lem sebu ba ma ukha district ma phau menu ngai bua yong boi te bu ka anu phan dei jong yong meng beng se ibu hadau China tamnang tama jeng kadalan ibu aki sokali de imanda hadau ba iman jeng Pandai ujung mengu jeng nasa compensation parak jeng nasa sokali de iman request na mengu China tamnang tiabu ngawlan nga sebubama Central GST Commissionerate hadau ba tax pau jeng nasa Muslim kadani timabo mengobu hadau phobu hadau ngawlan China tamnang in year 6.24 crore hadau jeng tax paba ngobu jeng nasa sokali lana phoengi si yang ge si cha jeng mana namal Islam se menang se na si cha jeng mana Jamal Ahmed Tabata se menbu atau China tamnang tiabu ngawlan bok se bubama TMC sanitation worker lana atau December tarik pan bok ma iman da tawlak ngobu ngan clear na meng hama se TMC lana jan bukia atau timabo town chao se bulana kia iman protest na mengpo kia angyang ke se bu China tamnang tiabu ngawlan ni chu ba ma changtung yama kari yong cha LB kari kia yong menga accident na mengang ge se ke yang boy tau ma maya pau cha bu yang lima bu awu yinang se kia ibu hadau China tamnang tiabu ngawlan ni chububama chubin garb libu jengma case file na mengwanda kada ni tengoi se imana suspect na mengbung wanang sinang yang boy anyai na kada beli ada baba murder case ma ada ba kia imana ki onglak se ibu nginang number jama ada ba awina ada e loklak jengai anu chubin garb toibu jengma imana sokali lana men murder charge ma iman alak anu e hai tuibu cha se iwa iman si bli si ngonang hadau ba Singapore ma hiba hadau ba e hemlok hemlai rak jingna hadau ba mo organize me abe hadau kada number cha ju ba ma ni se bu ba ma agent hadau manager
teman ngau me e chừng mu ri chui lắm anh em vậy lum su vàng chấm nó iman chừng band member drummer atau si nó hay yang boy atau opposition party mà bu MLA akhel ko boy iwa atau iman ta yang Singapore mu investigate mu yang bu đó kia iman chừng ngay bang bu election mà iman vote tao lo kisap ta chupin ker chừng case mà kia phasai tam ni uja sa kia mấy investigate này memang udah kia phasai ni uja sa bu China tanam dia bu ngaulan na kembang Messi atau Kolkata sa man punyu jeng jada bayang ngonang sa ina atau macam mana yan pai lengbu i chừng noksa i chừng pi noksa kia leng yang English nama statue si na atau leng yang i mai kia leng yang ngonang si na no tau i chừng statue i mu inaugurate na yang kia si yang ke siang i India da hat pu jam semu wang len ma hat pu jam semu lai no kata yo nga bayang ge sei bu ngaulan China tanam tia bu ngau halat